米德伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。Paliasan no kawas kita na ito manay pasayra i tangatlay。上主使我们脱离黑暗，朝向光明。Sarikaka mapulong平安。Malazay kita milayap to suar no kawas。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以Efeso sa kalima at sifang sa kafalo at tusir suar sa。Iti yahoi ito manay kamo. Anini sa tui mara mituoray to kamo to tapang. Saka itangatlay to kamo. Ura saka samatiaan o itangatlay at tamlaw ko lemak na mo. Saan？ 你们原是在黑暗中，可是自从成为主的信徒，你们就在光明中。你们的生活必须像光明的人。以弗所书第5章第8节。Sarikakao o tuman hananai o tati ihai uraraw ato awaay tugo pafalujuan. Urasaka umamitier kita tu kawas na hani habulan ningra ku raraw ita. Kritlan ningda kita to sakatsao kapalit no tati ehay. Ato pafrian ningda kita to milaotsai orib sanai pachifalotsuan。黑暗代表的是邪恶、过犯与绝望，所以我们要信靠上主，因为他要赦免我们的过犯，带领我们不被邪恶所捆绑，并且他要赐给我们永生的盼望。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangao pariasan isukako na ito manay ira ko mapatliay urip. Saka sarujutan aku kufalujo mitier itiswanan. Ta mararil itangatay ko urip aku tahatlaots。主啊，你使我脱离黑暗，拥有被光明照耀的生命，因此我要忠心信靠你，使我永远活在光明之中。Pakani i talamanay ang angan no tapang ji Yes Kristo mitolon. Amen。 Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。